Mu bushakashatsi bwakozwe na Cash Investigation bukanyuzwa kuri televiziyo ya France 2 tariki ya 5 Ugushyingo 2014, abakoze ubushakashatsi bateye urwenya ko ku isi hagurwa telefoni nyinshi kuruta uburoso bw'amenyo. Ubwo bushakashatsi bwavuze ko buri segonda ku isi haba hamaze kugurishwa telefoni 57. Nanone hagurishwa buri mwaka telefoni zisaga miliyari 1 na miliyoni 200. Uzirikanye ko ubushakashatsi bwakozwe 2014 gusa. Ariko kandi raporo zigaragaza ko inganda zikora telefone zishinzwe kumena amaraso y'ibihumbi by'abantu benshi, kandi bigaherekezwa no gukoresha abantu ubucakara n'indi mirimo y'uburetwa, ibikorwa byo kwanduza ikirere no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro hagamijwe gushyira hasi igiciro cy'amabuye y'agaciro, kandi bigaherekezwa n'indwara z'ibyorezo kugira ngo hirya no hino ku isi tube dufite smartphone mu ntoki n'ibindi bikoresho bya electronique. Ikaze muri iki kiganiro, kora subscribe niba uri mushya kuri channel yacu, kandi ufungure inzogera, ukore like maze ubutweretse ko wakunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment udugitekerezo cyangwa tubaze ikibazo twazavugaho ubutaha. Ikaze. Ikinyamakuru ZDNet kivuga ko izi telefone zihariye isoko kuruta ibindi bicuruzwa byose kubera ko abantu bo muri iki gihe bashaka kwibera mu isi y'ikoranabuhanga. Muri 2014, 76.4% bya telefone zagurishijwe ngo zari zo mu bwoko bwa smartphone. Abahanga bagereranya smartphone na mudasobwa. Kuri bo, smartphone ni ububiko bw'amakuru, televiziyo igendanwa cyangwa radio, mbese no kugendana itangazamakuru byose mu ntoki zawe. Smartphone ihindura isi nk'umudugudu muto, maze abavandimwe cyangwa inshuti bakegerana, bakaganira kandi bagaseka, maze ubuzima bukaryoha, kandi igasimbura ikiguzi cy'ingendo, igacungura igihe, kandi hakaboneka uburyo bwo kwita ku bindi bintu byinshi icyarimwe. Ni ububiko bw'amafoto, amavideo, kandi niho hasigaye hakorerwa ubucuruzi n'indi mishinga. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko 75% ku bantu batunze smartphone, nibura umuntu uyifite ashobora kuyirebamo inshuro 150 ku munsi iyo zibaye nke. Kuba zarigarura imitima y'abazifite ni inyungu ku nganda zikora telefone. Muri 2014, uruganda rwa Samsung rwonyine rwagurishije telefone zigera kuri miliyari 74 na miliyoni 500, maze rwunguka asaga miliyari 4 na miliyoni 300 z'amayero hagati ya 2013 na 2014. Uruganda rwa Apple rukora telefoni za iPhone rwungutse asaga miliyari 6 na miliyoni 600 z'amayero kubera gucuza telefoni zabo za iPhone. Inganda nka Apple cyangwa Samsung nka zimwe mu zunguka amafaranga y'umurengera nk'ariya ku isi, ni inganda zirusha ingengo y'imari ibihugu byinshi byo ku isi. Ibyo bikaba kimwe mu bitera urujijo n'impungenge nyinshi abakurikiranira hafi ubukungu bw'isi. Ubushakashatsi bwakozwe na Cash Investigation bwagaruka ku kiguzi nyacyo gitangwa ngo izi telefoni ziboneke. Ni amakuru atajya avugwa muri iyi mishinga, ariko yagezweho mu bushakashatsi bwakozwe n'iki kinyamakuru. Kigaragaza ko ubucakara, imirimo ivunanye ikoreshwa abana bato, gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato, kwangiza ikirere udasize n'ibidukikije, gushyigikira iterabwoba no gutera inkunga imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro ngo nibyo bituma benshi muri twe dukomeza kuryoherwa no guhinduranya telefone zigezweho. Ubu tuvuga ibi, hari imibare y'abana n'abandi bacakara bakoreshejwe mu gucukura amabuye yari akenewe mu gukora telefoni dufite mu ntoki. Ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko kuba bacukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha uburyo bwa gakondo mu gihe bacukura koruta, kandi ubusanzwe ari ikenerwa ngo hakorwe utwuma tubika umuriro tukananira telefoni ubushyuhe no mu bindi byuma by'ikoranabuhanga, ngo bimaze kwisasira benshi bagwa muri ibyo birombe. Muri iyo nyandiko, umunyamakuru avuga ko abacukura ayo mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha abana n'abakuze akazi kavunanye, kuko basabwa gukora amasaha 12 ku munsi kandi bagahembwa umushahara w'intica ntikizi. Abantu barapfa bagwiriwe n'ibirombe, abana bakoreshwa imirimo y'agahato kandi bashobora kugera ku ishuri, abagore n'abakobwa barafatwa ku ngufu, imitwe y'iterabwo bihabwa intwaro n'amasasu, abantu bahoza uturago ku mutwe bahunga, abandi bavukiye mu buhungiro ndetse babusaziramo, abandi babuze uburenganzira ku gihugu bavukamo, abantu babaho mu bukene kandi bakabusaziramo, nyamara baravukiye mu gace gakize ku mutungo ukiza abantu bituriye kure ku yindi migabane y'isi. Ibi byose ni ukubera iki? Kubera ikiguzi cy'amaraso kigomba gutangwa mu mushinga wo gushaka amabuye yakenewe ngo hakorwe utwuma twatsa telefoni zacu zifite agaciro aho imigera ku isoko ari amadolari 500. Abakora telefoni za iPhone na Samsung zo mu bwoko bwa Galaxy bemeza ko bakoresha koruta ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakavuga ko bakoresha mu yacukurwa mu buryo bwemewe n'amategeko, nubwo bitavugwaho rumwe kuko ibirombe bicukurwamo iyi koruta biherereye mu gace kagengwa n'imitwe y'inyeshyamba. Ikinyamakuru The Republic cyanditse ko abana bo mu bihugu byateye imbere bakunda kandi bagakoresha telefone, nyamara batazi ko abana bagenzi babo bakiri bato baguye no gushaka ku gahato ibyakenewe kugira ngo izo telefone zikorwe. Ikinyamakuru kiganira n'umwe mu bacukuzi b'amabuye y'agaciro Axel Mutia yakibwiye ko ari ibintu biteye ubwoba kubona amakuba n'intambara biterwa n'inganda zifite ukuboko mu icukurwa ry'ayo mabuye y'agaciro. Bivugwa ko imitwe y'inyeshyamba iba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iterwa inkunga n'inganda zikeneye ayo mabuye y'agaciro. Iyo mitwe ibigomba gukomeza guteza umutekano muke kuko bituma za nganda ziyabona mu nzira zinyuranije n'amategeko kandi ku giciro gike. Uyu mucukuzi avuga ko yakoranaga na bagenzi b'ibihumbi 15 kugeza muri 2008 ubwo imitwe yitwaje intwaro yafataga aka gace maze ibintu bigahindura isura.
Abantu bakoreshwa imirimo y'ubucukuzi bakoreshwa amasaha y'ikirenga kandi nta mategeko agenga ubucukuzi. Rimwe na rimwe abahakora bicwa n'umunaniro, abandi amasomo akabaridukiraho kubera gucukura amabuye mu buryo bwa gakondo. Mu nyandiko ya cya kinyamakuru The Republic kigaragaza ko aya mabuye acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo anyuzwa mu nzira ndende mbere yo kugera aho akorerwamo telefoni ngendanwa ufite mu ntoki, ngo abanza kunyuzwa muri Central Africa mbere yo kujyanwa muri Aziya gushongeshwa. Icyo kinyamakuru kikongeraho ko ibi bikorwa mu gihe abagore bafatwa ku ngufu n'abana bagakoreshwa imirimo y'agahato. Nyuma ya raporo yakozwe n'umuryango w'abibumbye muri 2010 yagaragaje ko intambara zihora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite ihuriro n'amabuye hacukurwa, nyuma yo kumva ko koruta ari imwe mu bikenerwa ngo hakorwe telefoni za Nokia, kandi icyo cyegeranyo cya ONU kigaragaza ko miliyoni 5 z'abaturage zimaze kuhagwa. Frank Piasecki Prusen acyumva ibi yiyemeje gutangira ubushakashatsi maze akora icyegeranyo akita Blood in the Mobile, aho icyo cyegeranyo gikubiyemo isano iri hagati y'imeneka ry'amaraso mu ntambara za hato na hato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na telefoni ngendanwa. Uyu mugabo aganira n'ikinyamakuru The Guardian muri 2011 yarakibwiye ati, mbere hose nari nzi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haba intambara, ariko sinigeze menya niba hari aho yabihuriye na telefoni yanjye. Nk'umuntu ukora akazi ko gutunganya amafilime yiyemeje nawe kubikoraho ubushakashatsi mu buryo bugoranye. Frank Prusen yaje kugira mu mashyamba ya Walikare ahacukurwa amabuye y'agaciro. Frank yasanze abana bacukura amabuye y'agaciro bahagarikiwe n'abantu babafiteho ububasha kandi bamwe bayacukuza intoki. Ubwo yarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yahise akora cya cyegeranyo Blood in the Mobile, kandi yabanje kujya kubaza no kwaka amakuru mu ruganda rwa Nokia, ariko ntigeze ahabwa igisubizo na kimwe ku bijyanye n'ibyo yari yarabonye muri Afurika. Yamaze umwaka wose ahamagara muri urwo ruganda nibura inshuro imwe buri cyumweru, ariko ntigeze yitabwa nibura n'umwe mu bakozi cyangwa abayobozi b'uru ruganda ngo bamuhe ubusobanuro cyangwa basubize ibibazo bye. Uruganda rwa Apple rukora telefoni zo mu bwoko bwa iPhone rwamaze guhirika Coca-Cola na Google ku mwanya wa mbere mu nganda zigurisha ibintu byinshi ku isi. Muri 2013 gusa uruganda rwa Apple rwungutse miliyari 37 z'amayero, kandi ishami rikora telefoni muri kompanyi ya Samsung yari imaze kugira imari shingiro ya miliyari 152 z'amayero ku mwaka. Bivuze ko Samsung yarushaga ingengo y'imari ibihugu nka Paraguay, Croatia na Luxembourg byiteranije, kuko byo byabarirwaga muri miliyari 149 z'amayero. Muri filime mbarankuru documentaire yakozwe mu gihe kingana n'umwaka wose na Cash Investigation igizwe n'abanyamakuru ba televiziyo ya France 2 bagaragaje uburyo ibigo bikomeye bikora telefoni za smartphone bigira uruhare mu gukoresha abana bakiri bato mu nganda zabyo kandi bagahimbwa intica ntikize. Nanone kandi raporo nyinshi zishinze ibigo bikomeye mu gukora no gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibigo bikora amamodoka gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba rwihishwa hagamijwe guhungabanya umutekano mu duce ducukurwamo amabuye y'agaciro kugira ngo ubucuruzi bwayo butuma agaciro kayo kajya hasi kubera kubukora mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iterambere mu ikoranabuhanga ni kimwe mu bishyizwe imbere na politike z'isi mu gihe ibikorwa bisabwa ngo iri terambere rigerweho bitsikamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ninde uzahoza amarira y'abarira? Niki gituma politike z'isi, ibigo bikomeye by'ubucuruzi n'abantu bakomeye ku giti cyabo batagirira impuhwe ikiremwamuntu? Iri terambere tubona ryahinduye isi ahantu h'umunezero, yebuka ko rigerwaho haratanzwe ibitambo by'amaraso y'inzirakarengane. Unyereza urutoki muri telefone maze ibitangaza bikikora, wicara mu modoka nziza kandi ukagenda mu ndege maze ukagera ku ntego zawe wifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Abantu bafite inyota yo kuba baherwe n'ibitangaza mu ishoramari benshi ntibishobora kubaza mu bwenge ngo bice umuntu cyangwa bamuhohotere, nyamara amamiliyoni y'abantu ari gupfa buri mwaka hejuru y'abahanga mu gukora intwaro, inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'inganda zikora amamodoka binyuze mu kwenyegeza umwuka w'intambara z'inyeshyamba no gusitera inkunga hagamijwe gusahurira mu nduru. Ngiye impamvu kenshi kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bitagera ku ntego kandi ibihugu bifite imitungo nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikabura umutekano. Ninde uzahoza amarira y'abarira? Ninde uzatanga ubutabera ku nzirakarengane muri ibi bibazo? Duha igitekerezo muri comment. Niba uri mushya kuri iyi channel kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduha igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ndabashimiye cyane.